Ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ayatollah Ali Khamenei, yatoye nk'umutegetsi mushya w'ikirenga muri Iran, asimbura se wahitanwe na Amerika ku itariki ya 28 mu kwezi gushize kwa kabiri. Inteko ishinga amategeko muri Iran yemeje Mojtaba nka Ayatollah mushya muri Iran nk'umusimbura wa se nyuma y'uko papa washyinguwe mu cyubahiro. Byaba byiza ubanza gukora subscribe kuri Bonera Abaye Official, ubundi tukajya tubana mu makuru agezweho. Isi yose yaritegereje kumva ijambo rya mbere rya Mojtaba Khamenei nka Ayatollah mushya, umutegetsi mushya w'ikirenga wa Iran wasimbuye se Ali Khamenei wishwe na Amerika na Israel. Mu ijambo rya mbere nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran ntabwo yavuze ku masasu cyangwa intambara igihugu yashyizwe mu maboko kirimo na Amerika na Israel, ahubwo nyine yavuze ku mazi. Mu ijambo rya mbere ryanyuze kuri radio na televiziyo bya leta, Mojtaba yashimangiye ko Iran igiye gukora ibishoboka byose mu buryo bwose bushoboka igafunga byo kudarangira inzira y'amazi ya Hormuz yanyuragamo amata magana yikoreraga ibikomoka kuri petrol. Iri tangazo ngo ntabwo ryari icyemezo cyagaragazaga uburakari gusa bwa Mojtaba wiciye umuryango we, ahubwo nyine ryari imibare idasanzwe mu ntambara barimo barwana na Amerika ndetse na Israel. Kuri Ayatollah Mojtaba Khamenei, gufunga inzira y'amazi ya Hormuz ngo bifite ubukana n'ingaruka zidasanzwe kurusha kurasa misile y'ubumara bwa kirimbuzi. Misile isanzwe ishobora gusenya inyubako imwe cyangwa se umujyi umwe, ariko gufunga Hormuz byo ngo bigiye gusenya isoko ry'imari ku isi yose. Mu mibare y'ubutasi bwa Iran bazi ko gukoma mu nkokora 20% by'ibikomoka kuri petrol byoherezwa mu bihugu bitandukanye ku isi bivuye mu burasirazuba bw'isi ngo bishobora gutuma ibiciro bya petrol muri Amerika no mu Burayi bizamuka ku buryo bitegeze bibaho mu mateka. Ibi ngo bishobora gutuma wari wese watekerezaga gufasha Amerika na Israel gukomeza gukongora Iran abanza gutekereza ku bukene n'izamuka ry'ibiciro bizakomeza kwibasira igihugu cye kubera ifungwa ry'umuhora wa Hormuz. Kuri Mojtaba, uyu muhora ni nk'umutsi w'ubuzima bw'isi yose. Iran ngo nishobora kurwanya ingabo za Amerika mu kirere cyangwa ku butaka ngo izitsinde, niyo byasaba imyaka 20, ariko nyine ngishobora gutega ibisasu bikomeye muri aya mazi igamije kwirinda cyangwa se igakoresha ibikoresho bigiye bitandukanye nk'utwa duto cyane tw'intambara, igahagarika ubwikorezi bwose bw'amata anyura muri uyu muhora. Ayatollah Mojtaba Khamenei akimara kuvuga ko Iran yafunze uyu muhora wa Hormuz, raporo z'ikinyamakuru Reuters zerekanye ko amato manini cyane agera ku 150 atwara petrol yamaze guhagarikwa yimwe inzira muri uyu muhora ntiyakomeza urugendo. Abakapiteni b'aya mato ngo bafite ubwoba bwo kunyura muri uyu muhora wa Hormuz kuko nyine ngo aho bigeze ngo bisa naho ari misiyo yo gupfa no gukira. Kuva intambara yatangira ku itariki ya 28 mu kwezi gushize, mu mato yagerageje kunyura muri uyu muhora wa Hormuz 15 yararashwe, bituma ibigo by'ubwishingizi kuri aya mato n'ibyo yikorera bizamura ibiciro mu buryo buteye ubwoba. Ubu isoko ry'ubwikorezi riri mu gihirahiro. Ikiguzi cyo gukodesha ubwato bunini cyane butwara ibikomoka kuri petrol bivanye mu burasirazuba bwo hagati bukabigeza mu Bushinwa kikubye hafi kabiri mu cyumweru kimwe gusa. Mbere y'iyi ntambara, gukodesha ubwato bunini cyane butwara ibikomoka kuri petrol bivana mu burasirazuba bwo hagati bukabigeza mu Bushinwa yashoboraga gutwara amadolari ari munsi y'ibihumbi 200 ku munsi. Ubu igiciro cyarenze amadolari 200 ku munsi umwe gusa. Aha niho hahitagaragara imbaraga z'intambara. Ntabwo ari amasasu gusa, ahubwo harimo no gufata ibyemezo bihungabanya ubukungu mu minota mike cyane. Iyo ibiciro by'ubwikorezi bizamutse gutyo, igiciro cya petrol ku masoko y'isi yose gihita kizamuka. Umuntu uri Kigali cyangwa Nairobi, ibi bisobanuye ko igiciro cy'itike y'imodoka cyangwa se litiro ya esase gihita kizamuka, nubwo nyine intambara iri kubera milimetero bigera ku 3000 uvuye ha muri Afurika. Nubwo Iran ikomeje gukoresha uyu muhora wa Hormuz nk'intwaro, nayo irasa n'itera icyuma mu nda ibireba. Muri Werurwe umwaka wa 2025, Iran yinjije miliyari zigera kuri 35 z'amadolari avuye mu kugurisha ibikomoka kuri petrol. Gufunguye umuhora wanyuzwagamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye Iran yajyanaga ku isoko mpuzamahanga, bivuze ko nayo isa naho iri kwitema akagura iterambere n'ubukungu bwayo buhagarariyeho. Gusa kuri Ayatollah Mojtaba Khamenei, uyu muhora ngo agiye kugira igitambo kuko nyine agamije kwereka amahanga ko mu gihe Iran idafite amahoro, isi yose nayo itagomba kuyagira. Raporo z'ubukungu zo mu mwaka wa 2022 zerekanye ko hafi 80% by'ibikomoka kuri petrol byose binyura mu muhora wa Hormuz biba bigana mu bihugu byo muri Aziya. Ibi bivuze ko iyo umuhora wa Hormuz ufunzwe, umugabane wa Aziya ari uhita uhura n'akaga gakomeye cyane kurusha ahandi hose ku isi. Ubushinwa nibwo muguzi mukuru w'ibikomoka kuri petrol bicuruzwa na Iran kuko nyine bugura hafi 90% by'ibyo Iran yohereza mu mahanga ndetse no ku isoko mpuzamahanga. Kuri Beijing, petrol ya Iran niyo nkingi y'ubukungu bwayo bushingiye ku nganda. Ayatollah Mojtaba Khamenei azi neza ko gufunga Hormuz ari nko gukupa amashanyarazi y'inganda z'Ubushinwa. Ibi ngo birimo gutuma Ubushinwa buhera mu gihirahiro. Ku ruhande rumwe ugashaka gushyigikira Iran nk'inshuti mu bya politiki, ariko ku rundi ruhande bukikomeza nubwo buzi neza ko gufungwa kwa Hormuz bisobanuye gutindara k'ubukungu bwabo. Iyo Ubushinwa budafite petrol ihagije, inganda zabo zirahagarara kuko nyine arizo zishingiye ibikorwa byose byabo by'ubukungu. Nubwo nawe ushobora kuri kwibaza uti uko ndatunze imodoka se mpuriye n'ingaruka z'intambara muri Iran no gufunga umuhora wa Hormuz, igisubizo kiri mu ruganda rukora ibintu ukenera buri munsi ndetse no mu gikoni utekeramo amafunguro wifashishije ibikomoka kuri petrol nka gas. Igiciro cy'ibikomoka kuri petrol kizamutse kubera gufungwa k'umuhora wa Hormuz. Ntabwo ari essence gusa ihenda. Ibikomoka kuri petrol niyo soko y'ingufu zikoreshwa mu nganda zikora isabune, amavuta yo kwisiga ndetse n'imyenda. Ibi byose bikorwa hifashishwa ingufu n'ibikoresho bikomoka kuri petrol. Ibikomoka kuri petrol niyo soko y'ingufu zikoreshwa mu nganda zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga, telefone na mudasobwa bikorerwa muri Aziya. Kugira ngo bitugere hano mu Rwanda biba bikeneye kwikorerwa n'amata akoresha essence agenda amezi n'amezi mu nyanja cyangwa indege zinywa benzine nayo ifite ihuriye na petrol.
Iyo ikiguzi cy'ubwikorezi kikubye kabiri nk'uko bimeze kikagera ku madolari 400 ku munsi, uruganda ruhita ruzamura igiciro cy'igicuruzwa cyarwo kugira ngo utagwa mu gihombo. Izamuka ry'igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli rituma n'ibyo tugura ku isoko bihenda. Niyo umucuruzi acuruza umuceri uva muri Aziya, ubwato bubuzana bukazenguruka umugabane wa Afurika kuko umuhora bwari kunyuramo wa Hormuz ufunze, igiciro cy'uwo muceri nugera i Kigali cyangwa i Goma kigomba kuzamuka. Ibi bihita bituma umuturage wo hasi yishyura ikiguzi cy'intambara atazi binyuze mu kintu cyose agura gifite aho gihuriye n'ubwikorezi. Mu gihe umuhora wa Hormuz urimo guhinduka imbuga y'urugamba gahoro gahoro, kandi amato 150 akaba yaraheze mu kigobe cy'Abarabu yarabuze ubukomeza no gusubira inyuma, ibihugu bikomeye byatangiye gukoresha ikarita ya nyuma ngo birinde isenyuka ry'ubukungu bw'isi. Strategic Petroleum Reserve. Iyi karita ya nyuma ni tekinike yo gushyira ku isoko ibikomoka kuri peteroli byateganyirijwe ibihe by'amakuba akomeye nk'intambara, dore ko nyine ari nayo turimo uyu munsi irimo guteza impinduka zose turi kuvuga muri iki kiganiro. Kugira ngo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitazazamuka mu buryo budasanzwe bigatuma litiro ya esansi imwe ihinduka igicuruzwa cy'imboneka rimwe bigatuma ihenda cyane, ibihugu bigize ikigo mpuzamahanga cy'ingufu IEA byafashe icyemezo cyo gushyira ku isoko utugunguru miliyoni 400 tw'ibikomoka kuri peteroli bivuye mu bubiko bwabo bw'ibanga. Ububiko ntabwo ari ibigega bisanzwe bibikwamo ibikomoka kuri peteroli nka bimwe tubona ku muhanda, ahubwo ni uburyo bw'ibanga ibihugu nka Amerika, Ubuyapani n'ibihugu byinshi muri Aziya ndetse no mu Burayi bihunikamo peteroli munsi y'ubutaka, cyane cyane mu binogo biba byaracukuwemo amabuye y'agaciro kugira ngo bazayikoreshe mu gihe cy'intambara cyangwa se ibiza. Gushyira utwo tugunguru miliyoni 400 ku isoko bigamije kugabanya igitutu n'ingaruka zo kubura peteroli ndetse n'ibikomokaho byose binyura mu muhora wa Hormuz. Iyi peteroli n'ibiyikomokaho nibiramuka bigeze ku isoko bizatuma amato atwara peteroli n'ibiyikomokaho anyuze mu zindi nzira nko muri Amerika y'Epfo cyangwa se Afurika y'Iburengerazuba azi ibiciro ku isoko, bityo igiciro cya peteroli n'ibiyikomokaho kikaba cyagabanukaho gato nubwo nyine Hormuz yabifunze. Abasesenguzi baremeza ko bari uburyo bwo kwirwanaho ariko butazaramba. Miliyoni 400 z'utugunguru tucuruzwa ku isoko ni nyinshi, ariko nyine si yose mu munsi umwe ikoresha hafi miliyoni 100 z'utugunguru tw'ibikomoka kuri peteroli. Ibi bivuze ko ubu bubiko bushobora kumara byibura iminsi mike cyane mu gihe umuhora wa Hormuz wawufunzwe burundu. Iki cyemezo cya Ayatollah Mojtaba Khamenei ndetse n'ikibihugu bigize ikigo mpuzamahanga cy'ingufu cyeretse isi yose uburemere bw'intambara Amerika na Israel barimo barwana na Iran. Ibi bihugu biri mu iki kigo mpuzamahanga cy'ingufu ngo biri mu rugamba rwo kurinda ko ibura ry'ibikomoka kuri peteroli byateza imvururu mu bihugu bikennye no mu bifite inganda zikomeye. Ntabwo ari intambara y'amasasu gusa, ahubwo ni intambara yo kurinda ko buri munsi litiro ya peteroli itazagenda ihenda kurushaho kugeza ubwo ihenze kurusha zahabu. Uyu muhora wa Hormuz ufatwa nk'imwe mu nzira z'amazi zifite ubusobanuro bukomeye cyane mu rwego rw'ubukungu bw'isi yose. Ni inzira ngari y'amazi iri mu kigobe cya Perles, ikaba ariyo nzira ngari y'amato manini cyane akora ingendo mu nyanja y'Ubuhinde anyuze mu kigobe cya Perles na Oman. Mu buryo bw'imiterere y'isi uyu muhora uherereye mu majyaruguru hagati y'igihugu cya Iran n'ibihugu nka Oman ndetse na Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu mu majyepfo. Iyi miterere iyo muhora kuba nyine ihuriro rikomeye ry'ingendo z'ubucuruzi zihuza uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Ingano y'uyu muhora nto cyane ugereranyije n'uburemere bw'imirimo ikorerwamo, ifite ubugari buri hafi ya kilometero 50, ubujyakuzimu bwa kilometero 33 gusa. Iyi miterere yayo ifunganye ituma umuhora bahana amabandi yamburira amato ibintu akorera cyane. Iyo igihugu kimwe mu bihukikije kiyemeje kuwufunga cyangwa se kugabaho ibitero, biba byoroshye cyane guhagarika urujya n'uruza rw'amato yose ahanyura bitewe n'uko nyine nta yandi mayira menshi ahari. Igihugu cya Iran nicyo gifite igice kinini cyane kurusha ibindi byose kuri uyu muhora mu gace k'amajyaruguru yabo. Ibi ngo bituma Iran igira ijambo rikomeye cyane ku mutekano n'imigendere y'ubucuruzi muri iyi nzira ngari y'amazi, kuko nyine ifite ubushobozi bwo kugenzura amato ahanyura byoroshye. Mu majyepfo igihugu cya Oman nacyo gifite igice kinini cyane kuri uyu muhora, cyane cyane mu gace ka Mossadam. Iyi ntara ya Oman yihari igice kinini cyane cy'igihugu n'igenzura uruhande rw'amajyepfo rw'inzira y'amazi amato akoresha asohoka mu kigobe cya Perles. Emirate Zunze Ubumwe z'Abarabu nazo zikora ku nkomezi y'uyu muhora. Ibi bikaba ibihugu byose by'Abarabu inshingano zo kurinda umutekano w'amato atwara ibikomoka kuri peteroli anyura muri uyu muhora. Ubufatanye bw'ibihugu ni ingenzi cyane kugira ngo ibicuruzwa binyura muri uyu muhora bidahungabana. Umuhora wa Hormuz ufatwa nk'irembo ryo gusohokeramo ubutunzi bwinshi cyane bw'ibihugu b'isi yose peteroli. Ibihugu nka Kuwait, Iraq, Qatar na Arabia Saudite bishingira kuri uyu muhora kugira ngo bigeze ibicuruzwa byabo ku isoko mpuzamahanga. Imiterere y'ubujyakuzimu bw'amazi yo muri uyu muhora biratandukanye, ariko nyine muri rusange amazi yo muri uyu muhora afite ubujyakuzimu buhagije butuma amato manini cyane azwi nka super tankers ashobora kuhanyura adasaye. Ibi ngo bituma uba umuhanda wa mbere ku isi yose utwara imizigo iremereye kurusha indi yose ku isi. Bitewe n'ubugari buto ufite, hari amategeko mpuzamahanga agenga imikoreshereze y'uyu muhora. Amato agomba gukurikiza inzira zateganyijwe kugira ngo atagongana, kandi nyine aya masezerano asaba ko amato yose yaturutse mu mahanga ngaba agomba mbere na mbere guhabwa uburenganzira bwo kuhanyura mu mahoro. Gusa ingingo y'umutekano muke ubarizwa muri uyu muhora ikunze guteza impaka, kubera ko ubugari bwa Hormuz ari buto. Ibihugu nka Iran na Oman bisa n'ibyegeranye cyane, amato anyura muri uyu muhora agasa naho nyine bari neza muri ibihugu byombi. Ibi bituma ibihugu bitavuga rumwe na Iran ariko bikaba ari inshuti za Oman, amato yabo yagabwaho ibitero na Iran cyangwa se amato yabo akima uburenganzira bwo kuhanyura. Mu gihe abaye amakimbirane, Iran ikunze gukoresha uyu muhora nk'intwaro ya politiki ishyira igitutu ku bihugu by'uburengerazuba n'ibyo muri Aziya. Ubujyakuzimu bw'uyu muhora butuma na submarine, amato agendera munsi y'ubutaka cyangwa se amato y'intambara ashobora kuwukoresha. Ibi bituma uba agace k'ubutasi bukomeye, aho nyine ibihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihora bivuga ko bifite amato y'intambara hafi aho. Amateka yerekana ko uyu muhora akunze kugabwaho ibitero bigiye bitandukanye. Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 1980 mu gihe cy'intambara ya Iran na Iraq,
habaye bizwi nka tanker war, aho amato atwara peteroli yibasirwaga kugira ngo nyine buri gihugu hagati ya Iran na Iraq babangamirane mu bucuruzi. Mu bukungu uyu muhoro ufatwa nk'ahantu hambere ku isi hashobora guhungabanya ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu gihe gito cyane. Guhagarika ingendo muri uyu muhora ngo bishobora gutera ihungabana rishobora kuzamura ibiciro bya peteroli ku masoko y'i New York n'i London mu buryo bw'ako kanya. Imyubakire y'uturwa duto cyane tubarizwa muri uyu muhora nayo igira uruhare rukomeye cyane mu mutekano wayo. Uturwa tumwe na tumwe nka Abu Musa cyangwa se Great na Resa Tanba dufite agaciro gakomeye cyane mu rwego rwa gisirikare kuko nyine dushobora gukoreshwa mu kugenzura inzira z'amato anyuramo. Ingaruka ziterwa nini cyane n'imiterere ya Hormuz zigera no ku bidukikije. Kubera ko ari inzira ifunganye kandi nyirwamo n'amato menshi cyane atwara ibikomoka kuri peteroli, impanuka zikunze kuberamo akenshi zigatuma ibinyabitabire bimereka mu mazi ku nkombe za Iran, Oman ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byangiza ibidukikije. Bitewe n'iyi miterere n'ingano nto y'ubuso bw'uyu muhora, ibihugu bimwe na bimwe biwegereye byagerageje kubaka imiyoboro inyuramo ibikomoka kuri peteroli inyura ku butaka kugira ngo byirinde ingendo n'uruza rw'amato anyura muri Hormuz. Gusa imiyoboro kugeza uyu munsi ntabwo irashobora gutwara ingano y'ibikomoka kuri peteroli binyura muri uyu muhora hifashishijwe amato. Uyu muhora wa Hormuz si inzira y'amazi gusa, ahubwo ni ihuriro ry'imbaraga za gisirikare, inyungu z'ubukungu n'amateka ya politiki. Ingano yabo nto itandukanye cyane n'ingaruka nini cyane ufite ku mutekano w'isi yose ndetse n'ubukungu bwayo. Uruhande rw'amasasu n'ibisasu bya misile, ufungwa kw'iyi nzira ya Hormuz uteje inkeke henshi ku isi. Intambara ihanganishije Iran, Amerika na Israel ni intambara itari kurwanwa gusa n'abasirikare, ahubwo nyine yatangiye kwifashishwamo n'intwaro z'ubukungu zitangiye kubangamira ubukungu bw'isi yose. Ingaruka zayo ntiziri kugarukira i Tehran cyangwa i Washington gusa, ahubwo ziri no kugera kuri wowe ndetse no kuri njye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyumvaga kuri mikoro na Ribonera bayo. Wakoze kunyumva. Bye.